आयज बीच फ्रंट रिसॉर्ट एक हायकोर्टान ऑर्डर हायकोर्टा तेज फेवरान जालोली केस ताका फकत हायकोर्टान परमिशन दिलां टेम्पररी शॅक बांदपाक हो रस्तो करपाक ताका परमिशन दिलें ना. आयज दुसऱ्या गे भाटां एनक्रोच करून हो रस्तो करता आनी आमकां ह्या रस्त्या सगळ्या लोकलांगे ऑब्जेक्शन आहा देखून हांव एक्स सरपंच हिंग येयलां हो रस्तो ऑब्जेक्ट करपाक. Actually, this is a fishing community, and years after years they have been doing this. Their parents have passed away, but work is carried out, and we are very happy with this fishing community. But today there is an illegal road that is coming up without the permission of the panchayat and top level. This is not a good sign for CRZ to encourage them, and we request on behalf of everyone to please put a full stop to this road and help us that the fishing community continue their lovely activity what they are doing, and those lovely sand dunes and a lot of beautiful environment should not be destroyed. हिंगा आमी सगळे नुस्तेकार एकठांय जाले आनी ही जावन आसा फिशींग विलेज आनी फिशींग विलेज तेच भाशेन हिंगा सगळे सँड ड्यून्स आसाय आनी हो आतां इलिगल रोड करूंक मुखार सरला. तो कित्याक लागून कांय सजमोना. आमचे हिंगा नुस्तेकार जायते भाव आसात ते पासत हे सगळे नुस्तेकार भाव तेजेर ओपोज करतात.